ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى وتعلموا اللغة العربية فإن تعلمها من الدين، فإن للغة العربية أهمية عظيمة في حياتنا. بين الله تعالى هذه الأهمية في 12 آية من القرآن الكريم موزعة بين السور ومقسمة بين القرآن المكي والمدني، وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها دلالة لا ينكرها إلا مكابر. ومن ذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله عز وجل: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقوله تبارك وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال أيضا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وقال أيضا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال صلى الله عليه وسلم: أرشدوا أخاكم فإنه قد. عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. هذا من الخلفاء الراشدين. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود عن العرباض بن سارية. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من الدين. شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عبد الملك بن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم فإن المرء تنوبه النائبة فيستعير الثوب والدابة ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته. وقال الثعالبي: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربية أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها. حريكونا يجياب
ɓaawo nde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala du'aniɗen nelaɗo meɗen on muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi hemon yo jiyaɓe Allah hule Allah no o hana hulirede non wata on jaɓu mayde si wona hara ko on julɓe. ko waɗi ko ɓuri mawnude e nema mo Allah subhanahu wa ta'ala neminta neɗɗo ko neminirgol mo diina islamu kan. Allah suɓanike en diina islamu kan diina wata on jaɓu mayde si wona hara ko on julɓe jebbilaniɓe Allah. o wi e aya goo ko onon yo yimɓe hule Allah o taguɗo on immorde wonki wooti o tagi immorde ki wonki genda makki o sakiti hakkundeji maɓɓe worɓe ɗuɗuɓe e sonnaɓe. hule Allah o mo jeejindirton sabu mum jokkon en ɗan. o wi e aya goo kadi ko onon yo jiyaɓe Allah hule Allahu towuɗo o wowlon goonga. si tawi woni on huli Allah on wowli goonga kanko Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴinanayi on golleji moɗon ɗin o hafranayi on bakkatuji mum ɗin. wonɗo wo wonɗo mo ɗoftike Allah o ɗoftike nelaɗo haray o malama malal mawnugal. en torike Allah subhanahu wa ta'ala yo malno en. ɓawo ɗum jiyaɓe Allah ande yewtereji ɗin fof ko ɓuri gongude ko haala Allah kan. peewe ɗen fof ko ɓuri moƴƴude ko peewal ngal nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fewni en ngal e mum. piiji ɗin fof ko ɓuri bonde ko ɗi piiji sincaɗi ukkitaka diina. kala ko sinca ukkitaka diina koye majjere naɓata jommum. majjere noon ko naɓata jommum kaka yiite. en torike Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en. jiyaɓe Allah hule Allah towuɗo on andinoɗo on ngal ɗengal arab. haray hande inchallahu ta'ala yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri khutba meɗen on o yiiloto fi himmugol janngugol ngal ɗengal arab. haray eɗen andi fewndo ɗo ni école ji ɗin no arde udditugol no haani julɓe ɓen ɓe jannga diina maɓɓe kan ɓe faama diina maɓɓe kan ɓe jannga ɗengal ngal Allah subhanahu wa ta'ala. ndaari ɗeɗen ɗeɗe o tagi fof o suɓi ngal ɗengal o tippini alqur'anul karimu e ngal ɗengal o neli nelaɗo sakkitoro on e ngal ɗengal o waɗi ngal ɗengal ɗo wowloytengal kala hara no haani julɓe ɓen wattana yilla e ngal ɗengal. so ndari ko ɗum waɗi enen mawɓe meɗen ɓen ɓe welsindanoki e janngugol ngal ha hari hay hakkundeji maɓɓe si ɓe windidirande lettere ko e ɗengal arabu ɓe windidiranayno. hay ɓay ari ha ɓe watti windidirande pular son tigi gan no fuɗɗade wena fa inni no min so fuɗɗo noon windude. mawɓe meɗen ɓen ndaare hiɗen marno karamokoɓe e nder nokkeli meɗen ɗin ɗo jannguɓe ngal ɗengal arab walli fi defte e ngal ɗengal ha joni ɗen defte no wooda tawnoɗe ɗen ayɓe ɓen arali hendi suuɗi. ɗon andi ayɓe islam ɓen ɓe arno ka meɗen ɗo ɓay hiɗon andi no ɓe arduno fi argol sakita boneji ɗi wonɗen yiwde ɗin hande. ɓe arno sakugol ɗi ɓay mawɓe men ɓen faami ɗum hiɓe faamuno diina maɓɓe kan ɓe tawi ɓeeɗo ko ayɓe islamu ni. ko ɗum waɗi buyi men ko ɗum hanno hayɓe naada ɗum l'école kulol wata diina ma kam bonu. ko ɗum hanno mawɓe ma ɓen annade l'école ko fiita diina ma kam bonu. ko fi hon ɗum hari école ji addanoɗi ɗin ko école ji tawɗi ko noddata ko nasara won noddude. ɓe taari ɗum kamɓe ko ɓe julɓe ɓe jaɓata ɗum. on tuma ɓe sali ɓe sakki ɓe yahi waylitoye dolokingi ɓe wi joni waɗen layk kono ko doloke gooto o waylita. hande kadi ɓe ari se wiyama ko layk ɗon jama on no wawi arde ɓe naata mo kala ko yo waɗu ko faala. kono nongoy wona ka diina. diina kan nayo waɗu ko faala koko heddi kon watte ko faala. ko ɗum woni mawɓe men ɓen ɓe faami ɗum hiɓe jannguno diina kan. ndaare fuuta hari no wooduno ton karamokoɓe ɓennduɓe yuɓɓoɓe gimɗi arab marɓe defte ɗuuɗuɗe ta koye arabu ɗe yuɓɓa. no wooduno hay sonnaaɓe yuɓɓuɓe defte waɗi gimɗi. no woodi sonnaajo yuɓɓunoɗo deftere ko neeɓi o yuɓɓi deftere
ɓe wi suƴe karambol o sonnajo laamu fewni ɗon ngun on tuma ɓe sakkini wonoyi ha o jeejana o winditi kadi o waɗi o yuɓɓi kadi deftere o waɗi fi aykingol piyoɓe ɓeyngu mum ɓen ɓe wi sen suƴali karambol oɗo o ɗumannoto en woodi ɓe komi faala tun artirde hakkille men ko en anduyiɗen mari ndondi ko honno jooɗortoɗen ha ndin ndondi fuuto en ndi laawo en ndaren mawɓe men ɓe joginoɗen ɓe maaki wala wanna marifata mri'in lugata al arab tu'li la yurfa'u li alayhim mimbaru ɓe maaki hara janngugol arabu faama ɓantay goɗɗo townamo haray arabu fof jooɗoto min mi yewtaɓe ko kon ɗum woni arabu ɓe maaki wa cheru mallakani l ilahu zimamahu mahma achata fiilahu yatayassaru gimi yimugol e ɗengal arabu waɗa gimɗi allah eltanilam ɓoggol ngol kaka mi faala o ɗum yarata ceerno ousmane kosa e hino ceerno samba mombeya wiwɓe al ilmu awla ma tanayta bihi bada al bulughi li kay ma tusliha al amala ko ɓuri hanude ko neɗɗo wattanta illa fof so helli faama ko janngugol gandal diina fi yo waw moƴƴinde golle makko ɗen ɓeɗo ko ɓe marnoɗen ceerno sad dalen hiɓe maaki hamdan liman jaala al masajida baytahu ɓe waɗi deftere ɓe yewti ɗon fi salatul jamaa sifa ɓe ɗo ɗi ndondiji joginoɗen ko honno wedditorɗen ha ɗum tawa joni a fottay e men wiya goɗɗo assalamu aleykum kayfa laaɗo ena he awa ko ɗon noon tawa himo wawi wowlde ɗo docce mo wawi wowlde chinois mo wawi wowlde anglais mo wawi wowlde espagnol français kan haalaka tawa arabu ka alqur'ana on tippiɗon o wata wowlde ɗum noon tawa ala ɗiɗɗo wonɗo janngude ɗum antiji noon yiɗa andi nelaɗo ko ɓe maki ida mata l insanu inqata amalu illa min salat illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafau be aw waladin salihin yad'u la tawi noon ɓiɓɓe ko marɗa kon fof si a maayi ko wiyoɓe on na perdi notre papa wona wiyoɓe allahumma ufir lahu warhammu wona ɗum marɗa hiɗa yoɓude ɓale on ɗa mantora ɗum a ala ɓiɗɗo hunjiɗo alqur'anul karim ko honɗum gerɗa e nder ɗan gurdam maɗo alif goto ko goɗɗo jangi mo mari baraji 10 jonnon hiɗa mari ɓiɗɗo mo walluɗa hunji qur'an ko jelu oɗo heɓata e fe makko tawa yontere kala himo tippa nde wotere qur'an ko jelu wonɗa heɓude ko honɗum jokkuɗen ka haqiqa on yii dina men kan no wayi on yii yimɓe men ɓen no wayi on yii ɓiɓɓe men ɓen no wayi ko hondotuma allah wallata en hiɗen en wallali dina makko kan allah wi wala yansuranna allahu man yansuru ma allah walloɓe dina makko kan walladina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna allaha ala nasrihim la qadir kono ko hombo ko daraniɗo dina allah kan ko honɗum daraniɗen dina allah kan kaɗo dina ko enen landitorte ka e ngu zaman ɗo e nder ndi leydi ɗo e nder nde nokkure ɗo ko enen landitorte ɗum ko honɗum heɓli ɗen ko jaaboytoɗen rabbu samawati wal ard be wattane yillay ɗum musidɓe julɓe hule allah janngol ngal ɗengal arabu ande janngugol ɗengal arabu ngal ko diina no wodani ngal ɗengal arabu ɗo himme mawnuɗe e nder ɗan gurdam men allah subhanahu wa taala o ɓangini himmugol janngugol ngaal ɗengal ɗo ka nder alqur'anul karim e nder ayeje 12 ka alqur'anul karim ɗen ayeje no sendita hakkunde simoje ɗen ayeje no sendita hakkunde qur'an tippiɗo makka on e qur'an tippiɗo madina on roni qur'an tippiɗo adonelaɗo ferde ya makka e ya madina e qur'an tippiɗon ɓawoɓe feri haray ɗeɗo ayeje no tindini teddugol ngaal ɗengal arab e mawnugol maggal yeddata ɗum si wona neɗɗo sandal ɗiɗo saliɗo gonga jiyaɓe allah subhanahu wa ta'ala o wi e suratu yusuf o wi ko menen tigi woni ko tippini nde alqur'anare jangetende ɗengal arab no gasa on haqqilay o wi kadi e nder nde simore wiyetende fussilat
o wi nde ko deftere fensitande ayeje mum ɓangina e ɗengal arab wonande yimɓe ɓe ino anda. o wi kadi e nde simore wiyetende zumar o wi ndeɗo ko qur'anare jangetende e haala arab nde alda e oñaare ko neɓuɗa yurnade ton a yiyata ka wattata ella ko ittata ella ma watta goɗɗum ndeɗo alqur'anare. o wi kadi e nder nde simore wiyetende taha o wi ko wanoni tigi men tippini o alqur'ana ko jangetende e haala arab. o wi kadi e nder nde simore wiyetende shuara o wi men tippini o alqur'an woni on tippini o alqur'ana ɗo seydna jibril ka ɓerdema an muhammad fiya wonu jeyaɗo e jertinowo yimɓe ɓen e haala arabu e ɗengal arabu ɓangungal laaɓungal ngal tawata joma hakkil fof sikkitotako. o wi kadi e suratu zukhruf o wi ko minen tigi woni ko tippini nde alqur'anare e ɗengal arab wonande ɓen yimɓe ɓe no haqqila. ɗeɗo ayeje ɗeɗo no ɓangini jogodiral tiiɗugal e jokkodiral dolnugal wonugal hakkunde alqur'anare nden e ngaal ɗo ɗengal arab. kala faalaɗo jangude gandal ɓangungal feeñugal be o janga ɗengal arabu ngal si tawi a faama e diina ma kan. si tawi ko tradisugol ndaaru hay kalfe ɗen kalfe ko arabu mari kon no woodi kalfe wonɗe ka arab ɗe ala ka anglais ɗe ala ka français ɗe heɓotako ton ko ɗum waɗi hiɗe ɓurdi ko ɗengal ngal allah tigi ndaari o suɓi haray wattane yilla musidɓe julɓe ɗum ɗo ko hana ɗum wattanede yilla so ndaari wano enen hande wañande goo hari école ji meɗen ɗin ɗo école ji meɗen ɗin hay ka ɗi école ji wonɗi ka gouvernement hari gila 7e année langue arabu jangete montama ha arti joni ko franco arabuji ɗin jogi hay ɗin katɗi fof hiɗi soɓɓidi fi suƴƴitagol. jonon enen ɗo foyɗe wiide yo allah wallu diina kan ko ɓiɓɓe ngelo marɗa ton ko saati aroyde wonana en imam ɗo ɗe juulirɗe ɗe wonɗen darnude karolen si en jannali ko juula e ɗen ko ara janga e ɗen ko ara waajo e ɗen on sikkude juuloyte e majje be wattane yilla e ɗum. hande noon hakkille men ɗen fewti e piiji heewɗi haray hiɗen hani wattande yilla ko ɗum waɗi neɗɗo goto heɓe innamo tahiru bnu ashur gando molanaɗo tunisien jo oɗo ko janguɗo e nde o université wiyeteɗo jamiatu zeytun ko ɗon o jangi mo wari defte buyɗe o windi o wi lilqur'ani lkarimi kamalan kamalun fi llafdi wa kamalun fi lqasdi o wi alqur'ana no mari timmanɗe ɗiɗi timmande aranere nden ka konngol alqur'ana konngol ngol no timmi o wi sa ndaarinde kadi telen makka faandunde ni nde timmi ko ɗum waɗi mawɓe meɗen ɓen ko ɓe makayno alqur'ana ko kaamilu ɓen ande timmunde ko hondotuma heɓata darotoɗo wiya ndeɗo ko ɗuytinde no woodi ko ɗuyti e mayre no woodi ko suuɗa e mayre mawɓe ma ɓen biro ma ɓe ɓe muynuɗa baba en ma ɓe ɓe pooɗuɗa waare mum kamɓe ko ɓe wi alqur'ana ko kamil wa aqulu qala allahu jalla jalaluhu walmustafa alhadi wala ata'awwalu wa aqulu ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa alkarimu almunzalu ko alqur'ana wi kon mbi wowlay ɗum ko teddude tippinde wattane yilla e ɗum musidɓe julɓe hiɗen hani wattande yilla e ka diina men moƴƴa ko waɗi hande fo on e vrai on jillodiri buy ɗen hani wattande yilla ɗen andi noon onon ɗo ko madina won ɗon si wowlama ɗo fi fo e vrai hiɗon ɓurilan andude ɗum hande ɗo mo addani on dollar vrai e fo o ɗon sendidiri farangine fo e ɗuma hiɗon sendidiri diina kan en gasata sendidirde ɗum kadi jaka allah o wiyay huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqi liyudhirahu ala dini kulli dini lhaqo o wi diina gonguka wigol mo ɗum o tentina kadi liyudhirahu ala dini kulli fiyo feññi e hoore dendanagal diinaji ɗi holli jaka diinaji buyno woodi hara
harna dina gongu ke kan no hani wattane yillay ɗum ko ɗum waɗi an oɗo neɗɗo ne'u ɓiɓɓe ma ɓen e yiɗugol sahabaɓe nelaɗo ɓen e yiɗugol ngaal ɗengal arab e yiɗugol nelaɗo on wiya on nu ɓe wi hubbu sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatu lqurba biha atawassalu wa likullihim fadlun wa likullihim fadlun no wodani goto kala maɓɓe ɓural wa likullihim fadlun goto kala e ɓe sahabaɓe no mari ɓural kono o yehi ha o lanniro e gimol ngol o wi lakinnama siddiqu minhum afdalu kono ɓe fof si ɓe tumbodiri kamɓe sahabaɓen aboubacry ɓuri ko ɗum waɗi nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa sallam oɗo o wondi e maɓɓe o dankiɓe o wallitiɓe nelaɗo make law kuntu muttahidan khalilan lattahadtu ababacrin khalila somi jogitoto no jaatigi ko aboubacry ɓe jogitoto no jaatigi musidɓe julɓe ko ɗum waɗi gandogo o wi wa qul inna khayra nnasi bada muhammadin wasirahu qidman thumma uthmanu larjahu wa rabi'uhum khayru lbariyati badahum aliyun halifu lkhayri bilkhayri munja ɓe wi si a landama yimɓe ɓen fof ko ɓuri moƴƴude ko lontiɓe nelaɗo ɓen ɗiɗo walluɓe ɓe ɓen ministre ji maɓɓe ɗin aboubacry oumar hekki ɗon othman hekki ɗon ali bun abi talib wattani yilla musidɓe julɓe ne en ɓiɓɓe meɗen ɓen e yiɗugol ngal ɗengal yiɗa ɓe ɗo sahabaɓe teddina ɓe so daari kam mon sede mawɓe meɗen ɓen no yiɗunoɓe no teddini ɓe ndaare no fanɗi so minni joni tawna nelanɗo kala wiyaɗo ko aboubacry ma oumar ma ousmane on tawa fayda feccere julirde nden ko ɗum sabu ɓe yiɗi ɓe sa yiɗa goɗɗo a yinnetirtamo wattani yilla musidɓe julɓe hulen allah subhanahu wa taala haray imam alhakim hakimul naysaburi oɗo himo waɗi deftere o winde almustadrak lissahihain imamul boukhari himo addi chartiji so o ƴettay hadis ka makko selluɗo imam muslimu no addi kono ɓe ƴettali hadisaji selluɗi ɗi fof ɓe waɗi seeɗa e defte maɓɓe ɗen kanko kadi o ari o wi chartiji ɗi wallin ɗon ɗin oɗo hadis yiɗi timmi e oɗo kan no timmi o ŋacci kanko o moƴƴini nden ɗon o watti ɗon o wi hewtitorde ɗe ɗo selluɗe ɗiɗi almustadrak li sahihain ko ton oɗo hadis woni neɗɗo goo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe nani himo wowla arabu o falji ɓay o falji nelaɗo allah maaki fewne siɗɗo mon on o majji arshidu akhakum faqad dall ɓe maaki fewne siɗɗo mon o majji musidɓe julɓe sa wawali ngal ɗengal a wata firde qur'an ko selli dare ko allah wi innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama'u sa sanzi masal gotal ɗo a bonni ko wowlete ko sa ari ɗon a wi innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama'u ko ɗum ɗo woni sa ari a wi innama yakhsha allahu min ibadihi l ulama'a haray ko allah woni hulde karamakoɓe na karamakoɓe woni mo hulde saabu masa ɗiɗi wayluɗa be wattani yillay ɗum ko ɗum be jangen ɗengal arabu ngal ko ɗum waɗi no e mawɓe men walle fiiɓe gandal nahwu gandal sarf arud hiɓe walli fi mira fi ndondi ɓe walliti figu hiɓe walli fi hiɓe mari defte ɗuɗɗe ɗe ɓe walli fi e siira nelaɗo hiɓe walli fi enen hayɗengen ala wona fi kan jangenɗe ko honno warreten ko ɓeɗo no inata minen koko men tawri mawɓe amen ɓen kon men jokki billahi aleykum iɗon jokki ko tawruɗon ɓe kon ko tawruɗon mawɓe mon ɓen kon daragol yuɓɓa deftere darande wano gimi capanɗe ko fawi wano ceerno saddalen ɓay ɓe jaɓɓama timbo ɓe weltike ɓe waɗi ɗon deftere ɓe wiide jannatu duniya ɓe wi timbo jannatu duniya timbo ceerno samba mo mbiya ɓe wi mi huliwata taw laamu ngon fitinimi ñangan mayna timbo aljanna aduna ɓe nani ɓe andi ɓe falji ka qasida maɓɓe ɓe sansi ɓe maki jannatu duniya aqulu taybatun fiha rasulu inna ala wa ajalla
matana fihi nabilu madu man asna alayhi rabbuna allahu aljamil hakalannoyi ɓe sansi ɓe wi min aljannat la kam wi ɗon ko madina ka nelaɗo surraɗo tawi ɗon siko ɗon ɓe wi yasdu yasih ay bayna bayti wa mimbari rawdatun min riyadil janna wayi kamɓe ɓe jaɓay goonga ɗon e ɗon e hino le teddugi ngino e takko maɓɓe ko weltare addiyaɓe maaki kono ɓey ɓe falji ɓe faljitama ɗon e ɗon ɓe jaɓi par ce que ko allah ɓe faalano faalaɗo allah townitotako faalaɗo allah ko goonga faala ko ɗum o jaɓata haray wattane yilla musidɓe julɓe allah kadi luttire fi maɓɓe ha ñande dargal fi maɓɓe defte maɓɓe ɗen jangete defte maɓɓe ɗen hutorte ha ñande dargal musidɓe julɓe wattane yilla ndaare hay deftere maɓɓe nde ɓe windi nden ɓay ɓe windi fi dondi ɓe gayni ɓe landama ɓey ko honno wiɗa deftere ma nden ɓe maki wano an e fanɗude gandal e fanɗude duuɓi simi waɗi wano sifaɗe golle ɗo e kuntanwun daɓɓun ɗo haray ala ko wiyen nden sina hinnayde tun chukrul ilah jarnirde allah billahi aleykum hiɗen jarnude allah hombo men fotteten ɗo inna ko honno wayi no marsude fewndo ɗo o inna alhamdulillah nani meɗen nemini alhamdulillah hombo a ala tension a ala diabete a ala nawnaje ɗe anduɗen ɗen hande hay wotere a ala hay si mbuuɗi ala heɓade an ala marsinde ɓay no woodi woɓɓe marɓe nawnaje on nawnarde woni dépensede kon no ɓuri ko ɓe on dépensude ɓeygure maɓɓe nden ka an a yettata allah wala in shakartum la azidannakum so yetti allah o ɓeydanayi on goy wala in kafartum inna adabi la shadid ko ɗum allah wi si yeddama kadi lette makko ɗen no tiiɗigoy lette ɗen ɓura o taw sikku ko ɓe o saaƴina kaaƴe hoore men ma o adda lette ko sikkunoɗen on wuurugol ma hiɗa mari feere tawa ɓernde ɓutta wuurugol ma hiɗa mari ɓiɓɓe ɓernde ɓutta hiɗa mari rewɓe kono ha joni yo naali ɓernde ɓutta ɓe marɗa ɓen hay hunde on sikkude ɗum na lette ni on sikkude na lette ni sen jarnuno allah o ɓuttinayi ɓerɗe ɗen alghina nafs ko wiyete ngalu na ɗuɗugol jawle ɗen na ɗuɗugol pehe ɗen na ɗuɗugol étage ji ɗin alghina nafs ko wiyete ngalu ko ngalu ngun ka wonki ta ko heɓuɗa koye yonete ko ɗum hatta naata e ko natuɗa o yetta kadi allah anda no woodunoɓe heɓali ɗum sa ndaari joni an baben ma ɓe heɓano ko an heɓuɗa ko ɓe yahano ka yahuɗa toon kono hari hiɓe e jang hiɓe fowti so ari a tawi ɓe ka dimmorko e maɓɓe ka leylemunemu maɓɓe a wi belkejam ɓe no alhamdulillah so on tigi no tottude waɓutuji ɗin no juulude haray no jangude no tottude no jokkodirde e musidɓe mum laabuddaji ɗin no wadde on tigi yetto allah ɗum ko nema an hiɗa jaɓi on nema andi jaka babe ma no ɓurma hay fiɓe yahali ka yawɗa toon hay fiɓe heɓali ko heɓuɗa ko mo ɓurima imanu o ɓurima wattane yilla e ɗum musidɓe julɓe teɓɓitoɗen ɗiɓe ngureji men seydna oumar bune el khattabi o maaki jange o arabe ande janngugol arabe ɓeyday moko bayagal ndaarele ɗo son fotti e neɗɗo jannguɗo arabe o jangi diina kam haysi ko ha sanawi o hatti lycée a fotti e oɗa emo jogii ko professeur himo jogii ɗum ɗo e ɗum ɗo diplôme ji ɗum ɗo en ɗo so a fotti e makko a yii no ɓornori noon a yii no wayi noon a fotti e oɗa a yi ay tun an tigi mo inni ñaawi a ñaawayke san hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo gandi ko ngi ɗuuɗi o ngi haɗatama fiimugol ngi haɗatama daragol bawlay ngi haɗatama ko ɗum waɗi seydna oumar wi janngugol arabu ɓeyday mo ko bayagal jange ɗum janngugol arabu ko diina koye diina jeeya seydna oumar bunel khattab oɗo koye khulafa ur rachidina jeeya oɗo kanko tigi ɗon andi nelaɗo no maaki mi yamiri on jokkugol sunna on e sunna ɓe lontiɓelan fewɓe fewnoɓe ŋatiron ɗum ƴakkirɗe ɗen wata ɗum fuuto on ko ɗum waɗi seydna oumar o maaki kadi jange arabu janngugol arabu kaka diina jeeya o wiyeteɗo Shu'ba ko gando molanaɗo o wi jange arabu ande janngugol arabu ɓeyday hakkil ndaarele janngoɓe alqur'anul karim hunjo janga hadisaji nelaɗo ɗin hunjo
kala ka jangete toon tawa ɓe jangodata si tawi on tigi no wakkili alqur'an arnden ko udditende hakkille o yiyal ko ɗum waɗi an e hoorema ɗo ɓay ko ɗum mawɓe ma ɓe ne'irnoma duuɓi jeɗɗi tum ɓe ƴettuma ɓe naɓuma ɓe toɓɓanma ɓe wi wiw a naatika a yaltata wiɗa mi naatika mi yaltata hande buy yalti toon o yaali kam leydi men ɗo en heeɓi kaynete Carrefour wakkore eɗen mari Carrefour jahannama fof noye nder Konakir ɗo ko homɓe woni yahude ɗum a sikkude ko homɓe ko ɓiɓɓe homɓe ko bandiraɓe homɓe be wattane yilla e ɗum ayna en jangali aya ka allah ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wattane yilla enen en ɗiɓe ngureji men nde yiɗen sertoya lahara goɗɗum waɗay ñande wo daw niɓɓa 6 heures tawa yalti a yewti o 22 heures 23 heures hiɗa kurkaranno ena mbiɗo wakkilimo gomi maayi sa tefaali ko nde ɓe ngure woni wadde allah wi ñalande dargal yawma alqiyamati yafsilu baynakum allah ñaaway hakkunde mum o ñaaway yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni nden ñande noon allah wi yawma alqiyamati yafsilu baynakum o ñaaway hakkunde mum koko ɗum ɗa dogude yalta naata wattan yilla e ɗum kippude ɓey nguure kadi seeɗa anda hiɓe jangude anda hiɓe ne'ade needi islam anda ko kamɓe on ɓe woni ñallidude ko honto ɓe hiirata ko on ɗum ɓe woni ɓornade andu ɗum si a andali ɗum mi tuma koko wonɗa juulude koko wonɗa horude yono yay ko sende hiɗa mari njelo siko rewɓe tato marɗa goto tun heɓanima jowo ɗa mari 10 e jowo tawti rewɓe ɓen tato tawtuma an ko on jeloni si onon ɗo on sendi ko naɓora tawi ko korel noon naɓora ɗum sendama ayi a yahta woni tun dongi perdi wattanen yilla e ɗum ɗo yo lawade hiɗen hilni ko en hilninaka hiɗen telti ko hilninaɗen kon newgol nde ɓey ngure Abdoul Malik ibnu Barman o wi moƴƴine ɗenɗe moɗon ɗen ande neɗɗo no heɓa mo heɓoji zamanu ɗi juhoji zamanu ɗi ɗi heɓa neɗɗo o tampa o soñjo ha yo Allah dandu on ha tawa marnoɗo dongi otoje voyage ay nokkeli o perda ha tawa ko yo luɓa ko ɓorno o luɓa ko watto o luɓo ka o wala en yihiɗen yiwde ɗum kadi ka o wi kono neɗɗo o wata luɓade ɗengal si Allah tagima o laɓɓinanalima ɗengal ma ngal a wata luɓoyade goɗɗo sa e faalaɗa wolde a wolu ko laaɓi neɗɗo wata luɓade ɗengal sa geri ha ɗengal ma ngal kadi fuutike ma a wawali ɗum haray hande kadi a heɓoyta ɗengal do nokkugo tawa ngal ɗo ngal nafete wasi ko ngal muynuɗa ngal musidɓe julɓe ɓe wi ngari neɗɗo ko laaɓugol ɗengal makko ngal o gando wiyeteɗo taalibi o wi kala yiɗɗo Allah o yiɗay nelaɗo Allah on mo yiɗi nelaɗo Allah on o nelaɗo arabujo o yiɗay arabu mo yiɗi arabu o yiɗay ɗengal arabu ngal ngal ɗengal ngal annduɗa koye maggal tippi deftere ɓurde moƴƴude e defte ɗen e hoore ɓurɗo moƴƴude e ɓe tawɓe e tawɗo ko arabu e ɓe ɓe tawi wona arabu yani ɓurɗo moƴƴude e arabu e koyna arabu fof alqur'anare moƴƴude ɓurde moƴƴude defte ɗen fof tippi e hoore neɗɗo ɓurɗo moƴƴude e dendanangal tagore nden haray mo yiɗi arabu on o yanganto ɗengal ngal o yanganto ɗengal ngal o muñño e hoore ɗum o firlita himme makko ɗen fof fi ngal ɗo ɗengal aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال شيخ الإسلام رحمه الله اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون اقتضاء الصراط المستقيم وقال اللغة العربية هي شعار الإسلام ولغة القرآن وقال إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب وقال الماوردي ومعرفة لسان العرب فرض
على كل مسلم من مجتهد وغيره. تعلم العربية فرض واجب على كل مسلم. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في اللغة العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. اللغة العربية من ثوابت الأمم الإسلامية لا يمكن أن يتخلى عنها، بل إن تعلمها واجب على كل مسلم، لأنها أداة الدين، ولا يصل الإنسان إلى فهم هذا الدين فهما صحيحا إلا عن طريق هذه اللغة الغراء. وفهم الدين لا يكون إلا باللغة العربية. هراي مسيب جلبة شيخ الإسلام ابن تيمية dare oɗo ko jeyaɗo kanko kadi e yanganiɗo ɗengal arabu ngal, wona o arabujo ko jeyaɗo e kirdi, ko turki woni ka maɓɓe, ko kirdijo. O yangani no fanɗi fannu mo natata e mum ronka yide jungo ibn taymiya nder ton. ɓe wi abatin nisau an talidna mithla ibn taymiya. rewɓe ɓen sali jibinde sifa ibn taymiya gila o jibina oɗo ko ɗum waɗi woodi e expert ɓe wiwɓe defte cheikh mouhammad bun abdul wahab ta ko portoji wurtiɗi janngugol fi dina kan anda itta ellaji naada ton boneji. ɓe jangi ha ɓe hawri e defte ɓeɗo ɗen, ɓe jangi ɗe ha on ɗon o ɓirriti o wi leydi nokkure defte cheikh l'islam ibn taymiya jangetake e mum, defte cheikh mouhammad bun abdul wahab jangetake e mum, se wona nden nokkure ɗon nde jalbay, so wona nden nokkure ɗon nde hentoto annora natay e nokkure nden. ɗum ɗo ko gaño on noon ɓe wi alhaqu ma shahidat bihi l aada, ko wiyete gonga koko gaño seedi kon. si giɗoma seedani noon gasa ko ɓayimo yiɗuma so seedi, siko gaño on seedanima ko ɗum ko gonga noon. haray musidɓe julɓe wattane yilla oɗo o wi ngal ɗengal arabu ko ngal woni mande diina islamu kan e yimɓe mum ɓen. sa yeehi e leydi a tawi arabu ala jangede, ayata wawuɗo arabu andu diina yiwi ɗon, ko be wakkilo ɗen jangen ɗum, be wakkilo ɗen jangen. ndaare enen hay mawɓe men ɓen no ɓe jannirayno, ɓe fuɗɗayno burda, ɓe janna hamziya banat suad ibn durayd nawafihul itri, ɓe ara almaqama ɓe feƴƴanon ha sittu shuara, ɓe jangan ɓe fuɗɗo nahaw, ɓe fuɗɗo ubaydu rabbi tufatu siniya, goɗɗo no yuɓɓinde mauritanienjo ko ubaydu rabbi ɓe wiide oɗo. ɓe fuɗɗa ɗon ɓe janga ɗum ɗon, ɓe janga mulhatul irab, ɓe yaha ɓe janga qatru nada, ɓe janga alfiyatu bnu malik, ɓe yara noon ka sarfu kadi ɓe fuɗɗora lamiyatul afal, ɓe janga ha turra, ɓe yara non figu ɓe fuɗɗo akhdari, ɓe jangira noon ha ɓe hewta mudawwana. ɗum ɗo hari ko ni jangirte ñande o ka duɗe ɗum jangete no, ko honto anduɗon ɗen duɗe ka woni hande ka men ma ɗo on suɓay walli noon kolli ko kontirteɗe kolli woodi joni. haray wattanen yilla wata wonu noon si tawi an a heɓali feere janngugol, heɓu feere dankagol janngoɓɓen. ko waɗi si on tigi jangi kala ko waɗi ka diina an e makko on senda e baraji ɗin, ko heɓi wo a heɓe. no gasa en fo en wata wonde jangoɓe ɓay golle no ɗuuɗi, kono allah ko wi en ka aya qur'anu to lawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin wa liyundiru qawmahum ida raja'u ilayhim. ko yo woɓɓe heɓo enen kadi daroɗen kippen ɓen, wakkiloɗa heɓa duɗal ngal uddutuɗa ta ngal no jangede. yetelam mono mari hande duɗal wona ngal jangede yimɓe temedere no ton, ɓeɗo fof no hunjade qur'an ko jelu o mari. ayay on no jinda ɗo sikka ko on no mari har nasifa ko marɗa, ɓayno gasa an ko marɗa ko ñande mayɗa a haɓɓete woni yaa acca fowga, kanko noon himo mari ko yaadete ko. allah tigi ko wi wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah. kala ko waɗɗon ko moƴƴi on tawa yeeso mon ka allah. heɓeɓe finance ɗon jangoyi, heɓeɓe finance ɗon jangi ka leydi ɗo,
heɓe duɗe ɗe darani ɗon diina allah kan faame ka ku gurdan mum aduna ko gokkunni adduniya darul liman la darala aduna ko galle mo ala galle ndare seydna ousmane bun affan ɓay ɓe andi ɗum ɓe yehi voyage geloɗi wulure ɗi fof yiɗi rondi ñameteji ɓay ɓe iwti ɓe arti julaɓe gubbiyey jaɓɓoyiɓe ɓe wi men tonete ka soɗɗa mbuɗu goto fof ɗiɗi o wi miɗo yoɓa ɓuri ɗum ɓe ɓeydi o wi miɗo yoɓa ɓuri ɗum ɓe ɓeydi o wi miɗo yoɓa ɓuri ɗum ɓe wi he ousmane julajo ala nder madina ɗo sina menen kombo yoɓuma ɓuri ɗum o wi allah wi man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha mo addi moƴƴu gotum no mari moƴƴi sappo ka allah ko hombo mon fawantalan e hoore ɗin moƴƴi sappo ɗon ka hoore sappo ɗon ɓaɗi menen si min fawanima ɗum ko hombo men yeeyata o wi ɓay on ala wacce mi yeeya marɗo on o ƴetti gila ɓoggi ko haɓɓira kon sakuji ko waɗira kon fopp ko marsandi ko gelo ɗin addi kon fof o ƴetti fof o sendani miskinaɓe ɓen teyno tampa noon nden hitande sifa mum ala o sendi o yiltiti voyage goo o perduno ɓe wi ma naqasat sadaqatun min malin ittugol sadaka ɗuytata jawdi ɗuytatandi hiwayde tun ko allah woni hiwde ndi na an ko allah kadi hiwayma ko kanko kadi ñande wo ñande yanzilu malakani ala bni adama malaikaɓe ɗiɗo tippoto e ma ɓenna allahumma aati munfiqan halafan wa aati mumsikan talafan allah okkor o ittowo sadaka okkor mo lontari allah o mo ittata sadaka perdinmo o mooɓa ha yimɓe ɓe ginna kaariyeɓi ñande go nane on andi o naati ka suudu ɓenna yo o naati allahu akbar awa aduna ɗo wata goɗɗo hoolo goɗɗum ɗo fodde goɗɗo ma yaali wata o wi ko ɗum ɗo mi heɓi ma ko ɗum ɗo mi daɗi ɓe wi wa fi dalika falyatanafasi lmutanafisun seydna ousmane en ko ni ɓe warri dare ono itti sadaka moƴƴi e jiyaɓe allah walliti diina allah ha nelaɗo tigi maaki ma darra ousmana ma faala bada al yawm kala ko ousmane waɗi ɓaawo hande lorratamo kanko aduna on regili fi lahara on regili ya allah en heeɓi ɗin ko honno gerdeten no heɓiren ɗum ɓay wona en luttay ɗo ɗo ganduno ɓeyaɗa ka ɓeyaɗa kat ɗo ganduno ka hari ɓe maɗɗi gonga ka honto ɓe woni ɓe yehino ñande ɓe ɗowta no gasar ndiyan ɗan no arde moƴa a yalka ɓe wallinoya ɗon ɓe yaltina e ndi états-unis ndi annduɗa ɓe yaltina e ɗi bureauji ɗe annduɗa e o climatiseur e ɗe otoje ɓe wallina ka loope fof arti wi moƴƴi moƴƴi billahi alayna moƴƴi si tawi o naɓorno moƴƴi so naɓorali heɓota ko ton ko ga naɓete ko ɗum waɗi o yeyno sahabajo goo ɓe ari ka makko ɓe naati ɓe yaali miran mum ɓe yaali hay hunde ka nder galle ɓe wi an gawa wurde o aduna ara hay miran hay hunde ala o wi meɗen mari galle gaɗato ɗen galle fello molanago no hakkunde amen e ɗen ko hay mo rondake ko kara ƴawirta fello ngo mo rondike kango ƴawatango minen men naɓi miran ji amen moƴƴi ɗin fof yeeso ton kongo woni gon fello koni wawɗen musidɓe julɓe en dartata hoore men wattanen yilla joguitoɗen ka diina islam janngugol ngal ɗengal arab ɗum ko jeeya ɗum ka diina janngugol ngal ɗengal arab ko ɗum woni maande moftali ɗin ko ɗum woni maande islamu nden ko janngugol alqur'an ko e ɗengal arabu tippi so a darike ɗo juulugol si a darike ɗo a wowli ɗo anglais hay fi wi'ama ko ɗum hande ko ngal ɗengal annan fof hittini a darike ɗo a wowli ɗum sa gayni wona julde waɗɗa ko be daroɗa ɗo wiya allahu akbar be daroɗa ɗo janga fatiha alhamdulillah so dari noon hande happe ko weltidiɗen e ɗengal arabu ngal ari ha hay alqur'anare men ko jangeten kon sella
jangayna kayril maklubi kayril maklubi wala laakhilina fof no jangede hannde ko ɗum addi ɗum ko par ce que en seeli ɗengal ngal en ala jaɓude janngude ngal seɗen janngude ɗum en wawayno janngude ɗum ko laaɓi haray wattane yilla musidɓe julɓe janngugol arabu ko farilla waɗɗiɗo ko waɗi kala ko timmata farilla mum on timmata sina ɗum ɗon timma waɗugol ɗum ko farilla ma la yatimmu lwajibu illa bihi fa huwa wajib sa ndaari ɗo ni a yawoytaka lahara allah darne o inna kaari a heɓano mbuuɗi ko hanno heɓa mbuuɗi yahe ɗaɓɓi toon defte ɗen janngol so yiyay ka allah landoto ɗum goɗɗo toon alamanoke ko hanno laamoɗa on yiyataka allah landoyto ɗum an a heɓano ɓiɓɓe ko hanno heɓa ɓiɓɓe o landoytako ɗum par ce que hay ɓen wulinelaɗo no wodnoɓe heɓali ɓiɗɗo ka ko ɗum o landoyto ko man rabbuka miɗo jiɓi nde warroyten enen e o aya ka allah wi iqra bismi rabbika alladi halaq mo daari ɗo joni buyi e meɗen ɗo taway na danoka l'école kono fewn ɗo ni wolay français re laaɓude buyi mon ko ka madina ɗo wawi crayon aroɓe sowdugol ɓen ko ɗo wawɗa amoce korto karta ko ɗo soso ko ɗo wawɗa haalaji ɗin fof a wowlay ɗo yeyirɗe ɗen fof yiɗa wawi ɗe a landoytake ko hanno wawa ɗum ko landoyteɗa ko han ko mbo woni joomi ma ko mbo woni annabajo ma on ko honɗum woni diina ma kan ko honɗum woni deftere ma nden allah walle jaaboyoɗa heblo ko jaaboyoɗa haray musidɓe julɓe janngugol ngal ɗo ɗengal ko jeeya ɗum e ko tawata no waɗɗi no hani wattane yilla oɗo wiyeteɗo aba amre ibnel ala o wi la ilmu l arabiyati huwa ddinu bi ayni fa balaga dhalika abdallahi ibne almubarak qala sadaqa ɓe wi abdoullahi ibnu almubarak ɗon andi ko fahlun min alfuhul ko kalaldi jeyaɗo e kalali ka diina oɗo o wiyeteɗo aba amril ibnel ala o wi janngugol ngal ɗengal arabu ko ɗum tigi woni diina kan so ngari enen ɗo hannde neɓali ko suuma e feƴƴiri en ka ɗon maditi ko jala wulluno ka qur'an on janggete ɓay joni ɗen mari hunjiɓe qur'an ɗo janngoɓe ye janginji modèle ji ɗin ɗo 10 iɗen mari ɗum ka leydi men ɗo an e hoorema billahi alayka suuma e feƴƴuɗo ɗo on hayje qur'an ko janga rewa rewta kon guite ma ɗen wulluno ɓernde ma hoyuno ndaari nelaɗo kan omo wiyaɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana on nelaɗo ndaari kanko o nodduno sahabajo wi ta'al iqra alayya alquran ar janganalan qur'an ɓay on ari janganiɓe qur'an o yehi ha ko honno noon si men addoyi kala neɗɗo annabajo e yimɓe mum min addima an ko a seeditiɗo e hoore ɓeeɗo nelaɗo wi hasbuk yoni accirni o wi mi yeƴƴitiɓe ndaari nelaɗo enayi ko wurere saggina ka ɓernde maɓɓe no wurnitaɗo ko ɓe woni wullude ko ɓe wi yoni an a reway ɗo e ayeje yawma yafirru lmar'u min ahi a wullata sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin a reway e ɗen ayeje tawa ɗum battinta e ma a reway e ayeje summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra rewa e ɗen battinta e ma fa awradahum nnar tawa a reway e ɗen ɗum battinta e ma musidɗo julɗo ta ɓerɗe ɗen no yoori no ɓuri kaaƴe inna min alhijarati lama yatashaqqaqu fa yahruju minhu lma kaaƴe goɗɗe seekoto no toon kadi iwoje kadi towi yana kulol allah liɓi ɓe enen hiɗen jooɗi qur'an ko neɓa memede e men a yiyata wullowo a yiyata hay mikkitotoɗo mo tawɗa no wulla o alandotomo tun koni babe mom feƴƴini kako biro mo kako ɓiɗɗo kako ɓeygu mo no yurmi ha ronke ndaare nelaɗo ko ɓe maaki
gite no ton ɗe naatata yiite aynun bakat min khashiyatillah yiitere wullundeta ko wullini nde ko kulol Allah wullini nde naatata yiite aynun e yiitere baata haarisan lillah e yiitere waalundeta ko nde hiiriri ko aynugol fii Allah o e aynun guddat an maharimillah hal naruddu absarana e yiitere hippande e daarugol ko harmi ɗen waawi madina ɗo hippude gite men ɗen hara en daarali ko harmi ɗo inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula gite maɗen noppi maɗen ɓerɗe ɗen no fowlanditete hebilo ko jaaboytoɗa kam musidɓe julɓe ɗen mari golle goy ɗen mari golle yo Allah faabo en wattanen yilla moƴƴa haray ko ɗum waɗi abdoullahi ibnul moubarak ɓay oya wowli ɗum ɓeye ɓe yetimo ɓey nanani ko kaari woni wiwde ɓenni honndu honni o wi'i wo janngugol arabe ko ɗum woni diina o wi ko gonga makko goy ko ɗum tigi woni diina sen janngali arabe ko honno famirten alquran ko honno firirten nde ko ɗum waɗi a nanay ɗo qur'ana no fire woɓɓe no jooɗi ɓinde nam ɓena afala taqilun ɓena nam alaysa allahu bi kafin abda ɓena nam no woodi piiji si ɗi landama ko balaɗi jaborte wona nam alaysa allahu bi ahkami lhakimin allah wona kanko ñaawitoto ñaawo ɓe ñinna nam hi allah ñaawitotaka bo wandi no hoto jini ɓe janggen ɗum ɗo wata ɗum ƴettorta ko ƴoyre e polon palan ko ɓe janggen mo kala men laawake en enen ɗo hay goto mo ɗum laawi ala ɗo nelaɗo men on ko duuɓi 50 toɓɓirana ibnu hasm winduɗo almuhalla libni hasm oɗo ko o fuɗɗi janngude hari mo mari fawqal 50 mo sengo dow duuɓi 50 so fuɗɗi janngude o janngi ha o windi deftere makko nden ha Allah rona ley ndiŋinde ɗon almuhalla ko hon ɗum jooɗi ɗe ngasikkude a famata a famay ini piiji buyiɗa famude hari a famano ɗum sa daranike a famay haray wattane yilla musidɓe julɓe yen andu iɗen mari golle goy ndaare ko ɗon mi woni daranade en neɗɗo goto jeyaɓe jannguɓe ɗaɓɓiti fi gandal arabu ngal wattani yilla e ɗum moƴƴa ɓe wi honɗum o wi on ɗon ko wiyete ko Karl Borkliman o wi ngal ɗengal arabu ngal hewtali ka ngal hewti ɗo so wona sabu nde alqur'anare nde alqur'anare hewtini ɗengal arabu ngal ka tawata ɗengal hay gotal e ɗen ɗeɗen hewtali o wi ko waɗi gomɗinɓe ɓen fof no jaɓi no gomɗini no hooli ko alqur'ana tun ɓe newnanayo ɓe rewir Allah ko ngal ɗengal arab ɓe newi ɓe newnanayo ɓe rewir Allah gila ka wiɗa allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd subhana rabbi al ala subhana rabbi al azim ɗo fof ko haala on ɗum fof ko arab alhamdulillahi rabbil alamin ko on ɗum allahumma salli ala muhammadin kama sallayta ala ibrahim ko on ɗum fof ko arab julɓe ɓen fof no jaɓi ɗum ɗo oɗo noon ko gañogoy woni wowulde ɗum haray wattane yilla musidɓe julɓe goɗɗo goy ɓe nama nol dik on ɗon o wi ngal gandal arabu ngal hewtirali ka ngal hewti ɗon se wona sabu nde alqur'anare ala e leydi ka yahata tawa jogi wonɗo janngude ɗengal arabu ala toon haray wattane yilla musidɓe julɓe ɗengal arabu ngal ko hana ngal janngede wattane yilla e mum ko ɗum waɗi ayɓe islam ɓen ɓe colonise no leydi ɓay ɓe colonise ndi ha ɓe gayni ɓe waɗi e mayri ɗon duuɓi temedere yiɓe ɗon ɓe ƴetti jiwɓe ɓe naɓɓe ɓe jannoyiɓe ɓe looti ɓe wi ɓe looti haqqille maɓɓe ɗen ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon fof woni ñande ɓe jonnitete diplôme ji maɓɓe ɗin ɓe woni diplômé cadre ɓe addi caméra ji
ɓe wi ko yo ɓen jiwɓe ɓorne silippoy hara ko gaalum ɗo haɓɓete telen ɗo haɓɓe waɗe yer suutiyen hoy koye ɗo ɓe ara ɓe weeɓito ka tirbin yeeso fof caméraji cikke e maɓɓe wona ko ɗum ɗo woni wadde ka leyɗe julɓe ɓe ɓe waɗi ɗum ɓe jiwɓe kon ɗum waɗi ɓay ko jangnanoɓe diina kan ka suudu haa tuti ɓe ɗaɓɓi jilbabuji ɓe acca ka wirni ɓe ɓorni jilbabuji ɗin ɓe waɗi gam ɓe waɗi soset ɓe innoyi ɓe yalte noon ɓay ɓe yalti tawi ɓe ɓawlita mirmir hoore jongo wi ko on ɗum waɗɗon ɗi duuɓi ɗi waɗɗon ɗo fof on ronku sansude ɓe hay hunde ayni nanoɗo ɗum o wi ko on no mi watta si tawi qur'ana no ɓuri on doole kono mi watta kay ko ɓe geri kon fof ɓe ronku ha ko ɗum waɗi musidɓe julɓe taw sikku en huuɓaka hiɗen huuɓa hiɗen ayna ndaare ɗo on tuma o wowli ɗon konngol mi addanayi e ngol mi ala sappanade on ha jon ala e innutugol koko wowla kon mi fala yon faam o wi honnum o wi yajibu an nuzila alqur'ana alarabiya min wujudihim hatta namtasira alayhim o wi wa naqtali allisana alarabiya min alsinatihim hatta nantasira alayhim no waɗɗi nde gereten ha itten nde alqur'anare hakkunde yimɓe ɓen si ndeno ton hinde gollude hinde jangede hinde gollude en wawataɓe par ce que are kamɓe allah e ɓe woni qur'an ko ha ɓe janga nde hara nde seekama ka ɓerɗe maɓɓe hara ɓe hutorta ya goɗɗo no janga wala yahtab badukum bada si yaltama joni salminama ɗo ko ɗum fuɗɗitorte ha ka place ji ɓowlugol inde yimɓe ka juulirde si juulama a jooɗike no nder ton ha e waktugo hiɗa winda hiɗa juulde yalta ka yaasi fuɗɗon wolde ɗum da o nani ndeñande kadi o nani ɗum doɗɗa e ñoo yimɓe ɓuran no jangede kono ala gollude iyaka allah wi ɗon wala taqrabu zina mahallatu zina no heewi e nokkel ɗi no yahede ndaare ka suumay hari moteloy koye fof no fermi koye udditino ko homɓe woni yahude ton wattaren yella si tawino ko ɓen uddituɓe ko fii maɓɓe araynoɓe fermino wattanen yella o wi itten quranar nden hakkunde maɓɓe hara hay si ɓe jangayde kono nde gollata a fatta e goɗo ma noon hara mo jangata si suddiɗon jiyo darani hara ala gollude few sana ɗum koy wa qul lil muminina yahuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dhalika azka lahum tawa ɗum jangate gollata o wi geren ha ɓoren ɗengal arabu ngal hakkundeji maɓɓe ta ɓe wowlata arab ndaare hande hay ka leyɗe arabu on yahay e leydi arabu sa dari ka wowli ɗengal arabu laaɓungal ɓeyna sadaqa allahu lazim hada lugatu lquran ɓena koko haala qur'an on ni ta ko sa wowli anglais ɓe jentoma ɗum fo ara uddito hunduko ndaara hiɗen weltidi fi ɗengal ngal ɗo ɗengal wattane yilla e maggal ngaal kadi si allah suɓike nelaɗo tippinimo ɗon addi nelaɗo on tippini qur'an e hoore makko e ɗengal no hani wattane yilla e ngal haray wattane yilla ɓe wi wo koyen geru waɗen école ji layk sen waɗi ɗum geren ha ɓe janga programme ji men ɗin hara ko ɗin ɓe jangata ton si ɓe jangi ɗum ɗon gaynay ko dimba imanu maɓɓe on yege yegenno irta si imanu on irti ke yege yegenni ke hande kadi ko faala ɗen woɓe waɗe kono no wayi ɗo no laaɓi ka no ko kamɓe tigi e saayi goo inchallah e aroyeyi ɓanginen kamɓe tigi ko honɗum ɓe wowli fii ɗum haray sabu ndaarugol tan on aqulu ma tasmaun astahfirullah li wa lakum fastahfiruhu innahu huwal ghafurur rahim haray musidɓe julɓe musidɓe men no tori en du'aji en torki allah subhanahu wa ta'ala kamɓe andi ko ɓe faala yo allah newinanɓe ko ɓe faala kon en torki allah subhanahu wa ta'ala mapaji ko mapiɗen koy yo allah ittan en en torki allah subhanahu wa ta'ala yo wurnu en gurdan newiɗan yaajuɗan wonduɗan e kulol allah wonduɗan e imanu billahi bi rahmatika ya arhamar rahimin
en torike Allah ɓe ɓiɓɓe meɗen wonɓe ñembude heferaɓe yo Allah artirɓe ɓe ñemba nelaɓe maɓɓe ɓen ɓe ñemba sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe ñemba julɓe ɓen hara ɓe ñembali ayɓe islam ɓen torki Allah subhanahu wa taala ɓe suddiɓe men yo Allah waɗuɓe suddiɓe wano mawɓe men ɓe wiiri ɓe noon suddiɓe yo Allah waɗuɓe suddoɓe ɓalli maɓɓe ɗin yo Allah waɗuɓe suddoɓe ɓalli maɓɓe ɗin torki Allah yo Allah fewnay